Geto FM. Rugono rwa muntu umugi ruyaga na kirera na mataro rugatiga mwendi kirera butugite nwe mwendi mataro na nkwagaya. Rugono rwa kinywa muna wina matuma kwebegirwa wata rugono ugatigwo giciurira. Nyuma ya kugura ngari muthemba jwa Land Rover nindahere ntombi jewe nture ne yonthe ya Kamagogo ndaijewe ni ananyi ari nthaka na kinyambatuki ndetagwa kweja na kirira bya mene bya bieje na kinya byaka makanga bambitaga baba yao mandereba bakambita Kingmaker na ene inyozi bakambita Jordan. Moria nwe wenka wambitaga mdosi tohana na tutwachiarwa nturene twetawa kinywa muna kirija ujonthe ntetaga kanisa na ntathomaga Bibilia endi ndaigagua antu bakanisa batirimana bakiritanira ukoje na kweja na icunche mwanya mwanya pia Bibilia indendete muno nkuma ciakwa imenyeka kinya kanisene na ndiratwetu antuku imwe nkororunga makanisene kinya ndite ukoje ni untuku ekiumia imwe ndiraigwe ni kwari na maketha kanisene agatombeko erugundune nani ndiraroka nao cia mutumiria ndirakaragitene kia mbere aria nkona wane akuruba mathabau kiumia nakyo kireta na mpwi muno ndwimbo maromba na muthia ni okoje barakujira baba inge bakiringairwa mpi na kinyankemi kanya kageni karakinya na nindira umbuthuka janthia. Bwana asifiwe tena ndireta na mbere gucokeria uria ndaigagwo bakiuga ndikuga imbonoki kanisa yonthe erakuoka na ntheko na nindira thogania kandaragia migwi na nontu kinyabo ibaritaga okoje bakigwetaga njunori kinya ndirabanga kwarukia ciakwa kanisa. Bwana asifiwe na ndikayoga tentaraira yukuria njuno iri kuga mwatho kirira ni uri kiawe amen na kinyankirikana Daundi akiaria na Musa ari mwira atiri tukuche mwamba ni 40 na kinya Jesu akureterwa twana erere bangina mwana mukoitha ekiro mukiruji amen. Ukuje bwako bunthe no kuthekia bwathekagia antu kinoti yake no tathekaga na we ari kiroria ngitumura kanyompongera njuno ndirigwa pastor akindingali getro na kinoti nawe arangwata njara ambu magariti bwaome na ndiratulithwa maruome na korombithwe romba ria kwirira ukwebegirwa rugono gangu tigyo geciurira. 87.6 Geto FM.